إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin jamaah Jumat wa muarir masifung Allah subhanahu wa ta'ala tepaja ki patarakai tanra syukur ketalu risisi arjanna fong Allah subhanahu wa ta'ala na iya fong Allah subhanahu wa ta'ala pura naperintangi rilalang korang makada wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Nah perintangi fong Allah Ta'ala maka da aja gaga nang kamusumpa rilain nai fong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka to panaritu di gaga nang kanasuro fong Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk macuir si ditau sangadin na sedimi ya naritu nabita sallallahu alaihi wasallam. Kadai fong Allah Subhanahu wa Ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillah majepu engkai riale malebina suruh malebina fong Allah subhanahu wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ya naritu akacuireng madecen relena yewe katobai ya melo diala seperengerangang ya naritu ayatna fong Allah subhanahu wa ta'ala pori surah Yasin. Maka dari fong Allah subhanahu wa ta'ala wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yewe makokwe tuo kirilipo na yewe lino pada sitamupi si bawa kafiri makoto panaritu to mapaduay lori fong Allah subhanahu wa ta'ala nikimea magangka miyoko dilino mita ki kafir bahkan nulis hitampe bola ki mita ki to mapadua lori fong Allah subhanahu wa ta'ala bahkan mungkin si bola ki ni kiamatu risuri munrinna fong Allah subhanahu wa ta'ala maka deni fong Allah subhanahu wa ta'ala wamtazul yawmah pada palaysan ni alimu esinin na kafiriin niya to mapadua al yawma yewi asoy wamtazul yawma ayyuhal mujrimun sininna to madorakai alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitana innahu lakum aduwwum mubin. Maka dari Allah subhanahu wa ta'ala pakesingi peringarapmu dega napura na peletukan ifong Allah subhanahu wa ta'ala maka da alam ahad ilaikum napura memang metua perintah luriko tu menang Allah ta'budu syaitan maka da ajak musumpai iro setange Allah ta'budu syaitan ajak musumpai iro setange nasabak magai innahu lakum aduwwum mubin nasabak ia tu setange musuh manyata-nyata si tongat-tongan na pada idi mato sahala na sabak magay na pa si musu ki fong Allah Ta'ala si bawa setange neki aga kejadian pe dicece na iro lalemaje koe ne ki lalen na setange mato tuli diola to pada melo mutama suruga ne kia setange si mata na cueri iro sisa rupa tawe ya. To pada melo runtu iriona fong Allah subhanahu wa ta'ala ne kia aga kejadian si mata dosa
dipigau. Makanya kemudian maka difang Allah Subhanahu wa taala wa an i'buduni hadza siratum mustaqim. Ajak nang kemasum parisetange nekia yeromu figau pada asumpa kuluriale ku nasu fang Allah Subhanahu wa taala. Yana yewe akatta apanca jingetta idi rupa tawe. Ya tona narampi ayat na fang Allah taala maka da wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Purade tu pancaji ban sejinge nanye rupa tawe sangadinna akatta masumpa madecen lori fang Allah Subhanahu wa taala. Lori aleku nasu fang Allah Subhanahu wa taala. Na iya dia sengi masumpa nasu panguluta Abdullah bin Abbas kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah sininna iya tu iruntu erilalenna akorang ngela paleng maki betuang pakasiwiang yang bermakna ibadah fa maknahu tauhid yaitu akatana betuanna mapasewa madece lori fang Allah Subhanahu wa taala. Jadi namo pikkoge bateta makasiwian, namo pikkoge bateta masumpa lori fang Allah Subhanahu wa taala. Nekia dina makasib bateta mapasewa lori fang Allah taala asenna mitu dia masumpa, asenna mitu dia pakasiwian. Itu cuma ibadah yang kita anggap sebagai ibadah. Nekia resesena fang Allah Subhanahu wa taala tanya ibadah. Bahkan ajana to makada yaro apalan na pakasiyat tamelo didupai mati resuri munrin no fang Allah taala adik pato mati na marutumanan na yaro sininna amala madecengi pura dipigo ina pasabari apa duangan lor fang Allah Subhanahu wa taala kade fang Allah taala la in asyrakta nareko pigo ko gau apa duangan la yahbatanna amaluka majapu marutumanangi yaitu sininna amala madecemu pura mupigau. Makanya na peringerangi fang Allah Subhanahu wa taala maka da ajak musompa setang pada asompa kolor yaleku hadza siratum mustaqim yana yewe elalem malempu yakota puji malempu ola ni lalenna ia pura najellokangi fang Allah Subhanahu wa taala ia pura nolai nabi ta sallallahu alaihi wasallam sangadita puji lalem majekoe nasabak nareko tomelo magatil letu berarti degaga da cuiri sangadinna lalepuran oleh Nabi ta sallallahu alaihi wasallam ya torona jello ke fang Allah Subhanahu wa taala rilaleng akuranna maka dei fang Allah Subhanahu wa taala peringarangi lori to macuerengi setange maka cuelori setange masompari setange yang mengikuti syaitan maka dia fang Allah taala walaqad adalla minkum jibillan katsira padahal sitonget-tongenna pada musemanamua mega ni tahu napapusa setan sudah banyak orang-orang yang disesatkan oleh syaitan afalam takunu ta'qilun dega pada dipakai guna akalenge maka dan nareko tomelo mutama suruga berarti lalena ya naritu mapasewa kilori fang Allah taala dan nia diselesinina apa dua ngengi dega dipakai guna akaleta maka dan nareko tomelo runtu riona fang Allah taala diselesinina go adorakangenge dan nia dipigo isinina perintahna fang Allah Subhanahu wa taala dega dipakai guna akalenge maka da iya setange pada mangolli memanggil kita untuk masuk ke dalam neraka. Yana tu nak kedefang Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu sininna tu matapai la tattabi'u khutuwatis syaitan ajak lalu nangka muacueri ia tu lalalenna setange wa may yattabi' khutuwatis syaitan nanigi to macueri lalalanna setange fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar na yaitu setange si mata nangolirangi selalu memanggil kepada perbuatan keji dan mungkar
afalam takunu ta'qilun, pada dek ga dipakai guna ia we akal letak, maka Allah Ta'ala pancaji ki dialah yang berhak kita ibadahi, sedangkan ia tu setan ngedega gandang uliran sangadinna agar kemudian kita menemani dia di dalam neraka, supaya ya kita si bawa ki mutamai neraka pacalan nafang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yad'u hizbahu, maka dia tu setan ya tummi nangulirangi hizbahu pada anggotana, liyakunu min ashabis sa'ir, supaya pada natamaki neraka malumpa-lumpai. Kaum muslimin jamaah Jumat memuari remasi fang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia fang Allah Ta'ala, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun, ya roto takkalupai yang masak kerengi maka da engka diaseng ya asuri munrina fang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka da yarwat tak turi lepok na yawelino pada makkokoi neraka tuli diang kelinga mi caritana nekia narekomelo ki buktikan ni apa dua ni lor fang Allah Ta'ala, narekomelo ki buktikan ni pego ni gogo ia nape sangkange fang Allah Ta'ala, pasti pada si runtuk ki matu si bawa neraka pacalan fang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tangkaliga ni matu maka dah hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun, yana yewe neraka jahannam yaitu biasa waktu mutur lepok nalino tuli yang kelinga di pitu-pitauri ko kamu diancamkan dengan neraka. Inilah wita ni nasabak pak kita dan dia mupana dingin ni, maka dia fang Allah Subhanahu wa Ta'ala, islauhal yawma bima kuntum takfurun, engkau tu mengolori neraka tamaki ni, masuklah kamu ke dalam neraka bima kuntum takfurun, aga pasabarwi nasabak kafir aku, aga pasabarwi nasabak mapadwaku, aga pasabarwi nasabak pigok kugo adorakan na iya patama engi tawwiri lalan na neraka duan rupa mamulan na iya naritu apa duangang na iya to materia na apa duangenge pasti tamari lalan na neraka manenungang irilalan neraka. Kadai fang Allah Ta'ala, innahu man yushrik billah, nani gini gitu mapad dua lor fang Allah Ta'ala, faqad harramallahu alaihi aljannah, fang Allah Ta'ala naharangan ngilo rito mapad dua natame suruga, wa ma'wahu nar, dia gagaw onrong alisulisungan na sangadin na neraka. Yang kedua ya patamaeng itu wirilalan na neraka ya naritu nasaba dosa, nasaba adorakang, nasaba de tugaga to madoraka mutama rilalan na suruga, nasaba iya we suruga onrong anya menyameng, tempatnya orang-orang yang merasakan nikmat, tempatnya orang-orang yang sudah bersih. Jadi kumiga dosa ta, walaupun kita ini ahli tauhid, maka sing apa sewata nekia mega dosa-dosa tak tete ipacingi ki dolo. Kita akan dibersihkan dulu, setelah bersih baru kemudian kita dimasukkan ke dalam surga pamasina fang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. kaum muslimin jamaah Jumat wa muarir masifung Allah Subhanahu wa Ta'ala, diala agurung ritujun jawi aya-aya ina rampe fung Allah Subhanahu wa Ta'ala, mamulanna makka da iya tu ma turisturi munrin fang Allah Subhanahu wa Ta'ala tu pada masara-saranna kita semuanya akan berpisah. Ia roto mapasiwai pasti dia nasibawa tu mapaduai, ia roto matape pasti dia nasibawa tu kafire. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, inna ahlal jannati yadkhuluna al jannata, na iya lisana suruga pada menatamai suruga, wa inna ahlan nar yadkhuluna an-nara, na iya lisana neraka pada natamai neraka. Kemudian deleto agurung makkada na iya tu
suruga pamasina fong Allah subhanahu wa ta'ala lalena ia naritu masumpa madeci lori fong Allah subhanahu wa ta'ala ne desengi masumpa ia naritu mapasewa lori fong Allah subhanahu wa ta'ala makotopa naritu ne ia tu akafire kenge dega ga pawaleuna ne ia tu apa dua ngenge dega ga pawaleuna sangadina naraka pacalanna fong Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ia adalah tu guru makka dia we lino atau tu ngenge atau tu ngecinampu. Yakko dia senang-senangi lino, senang-senang ngecedek dan dia cinampu. Lalu kemudian semuanya kita ini akan kembali tu pada lisu. Ne ia onrong ali sidu sengenge riseseno fong Allah Taala duan rupa mi. Makko tu panaritu ne ia rupa tau resuri munrin fong Allah Taala duan rupa mi. Narekotannya lisu neraka berarti lisu surga. Makokoi mapat tentu agar dipigok makokoi ya romatu pawalek na mati resuri munrin na fong Allah subhanahu wa ta'ala tapi tisengi madece makada de tuga gapatame rupa tawer ilalan na suruga sangadin na si dimi bawang ia naritu apa sewa madece lori fong Allah subhanahu wa ta'ala namo pikko ge egana pakasiwiyata namo pikko ge egana sempajatta malotol linrota makadaru ututa namo pikko ge egana pasidekata namo pikko ge bekkasyaga ki menre umrah yare gana haji namo pikko ge waram paratta dia sumbangar ya gamana fong Allah subhanahu wa ta'ala namo pikko ge egana puasata puasa sunnata, Senin, Kamis dan sebagainya. Namo pekko ge papide ceta padata rupa tau narekko masolang iye dia yang tu apa sewalor fong Allah Taala macue masolam maneng iyo sininna amala-amala made ceta. Makko matoro narekko makessingi apa sewata lor fong Allah Subhanahu wa taala ia dipumina saya nadampengangi fong Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang lain. Maka dah fong Allah Taala innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Na ya fong Allah Taala de na melo madam pengangi dosa apa dua ngengi. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ni kia dosa rilenna dosa adam pengangi dosa rilenna dosa apa dua ngengi na dam pengangi fong Allah Subhanahu wa taala nereko na fueloi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.